Pangatunay nga miyam at marimlanay tsup na ningangin, kakat mo ng tulaing paligid. Pakaslag no rin ding sulong kurap-kurap. At aramdaman mo na yung espiritu ng Pasko, ustong magkaingin no renganak king dalan. Katuklo na ning dalumdum, tutuliran da no rin balang bales sakala magkantang Christmas carols kasabi ng pamanambol o pamanyup kin trumpeta. O nenge nakalupa ning akaragulan tamang pamangaroling, atin lang sariling paralan din kaya nakanking Santa Ana, Pampanga. Imbes kasi atambol o aliwa pang instrumento yung karelang darala, iganti yung tetera kasabi na ning tugtog iba't king piguyod-guyod dang speaker. King malagwang salita, bibidara king karelang pamangaroling ing kultura at tradisyon na ning karelang balen ing Mahiganga Festival. Minuna na ng Pepa Shag Architect Joseph Malyari, metong karemani muna king Mahiganga Festival, ang metong yang relihiyosong balen ing Santa Ana. Magsilbila kanong gabering igantis karememalen isto Misa de Gallo. Kalupa ng San Juan Bautista, sa sadyaro kanuren niring dalan ng prosesyon at agkatanding tawa montaking pisamban. Samantala, masaya naman ding memalen na magbalawas ing karelang tradisyon, lakwas na't ayayabe dere nga nakiniking karelang pamangaroling. Kani pong partay ni, sabi ko po na patuloy de pong luluguran ng kakatamong kultura at papasa ing akasanayan na ding aliwaking susunod pang generasyon. Galing king kakatamong mga ninuno king kapupang. Maniwala ko po na magpatuloy ng tradisyon ngayon kasi po magmula king anak ka pa po, kikilala mo na po yung Maliganga Festival at ayadap po yung kultura na ninyo. Mapagpasaya rin ka kaya nakanan po yan yung baryo sa Rocky. Pero masaya ka rugo, mga ayla, mga oro din lang. Kaya Liana Kanilaw, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.